ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. سرعتينا في ايه الحلاوه والجمال والقمر اللي انت فيه ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده القميص اللي انا كنت جايبهولك ده اول لبسه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ وملمع الجزمه والبنطلون والحزام الجديد اللي انا كنت برضه جايبهولك. هو انت بتعايريني ولا انت مبسوطه بالطقم ولا انا مش فاهمك في ايه؟ ده البرفن. ده بتاعك، ده بتاعك، والساعه دي بتاعتك برضو اللي انت جايباها لي. ما شاء الله. والهدوم الداخليه برضو انت اللي كنت جايباها لي. ما شاء الله. الحلو الشياكه القمر دوت كده رايح فين على المسا؟ عندي ميتنج في الشغل. عندك ايه يا اخويا؟ عندي عشاء عمل. عشاء عمل؟ انت لو عايز تقول لي انا خاين مش هتقول كده. قولي له. يا لهوي عليكي وعلى السواد، شفتيني لابس طقميه حلوه عينيكي جري. عشاء عمل دوت ايه؟ مين اللي ضارب الفراخ والرز جوه؟ في ايه؟ في ايه؟ مالها ايدي نضيفه؟ فين الدبله؟ انت بتعمل ايه؟ انا قافله باب المفتاح.